निकाल आणि आपापल्या जैताचेर कांय उमेदवारांनी अश्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. म्हणजे जैत म्हणल्यार फातोर्डेचे जनतेचे जैत. फातोर्डेचे जनतेक परिवर्तन जाय आशिल्लें. काँग्रेसीचे आनी बीजेपीचे लिडरांक दोगांयनी कारस्थान करून तांकां हें परिवर्तन नाका आशिल्लें. हें जैत म्हणल्यार पिपल्स पॉवर हॅज सक्सिडेड. पिपल्स पॉवर हॅज वन. माय विक्ट्री इज द विक्ट्री फॉर द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द एवरेज फातोर्डेकर. And I'm sure that I will be worthy of the faith. हांव एक बरो सरकार गोंयांत येवपाक, जो सरकार गोंयचे बऱ्या खातीर चिंततलो आनी जो फातोर्ड्याक स्पेशल स्टेटस दितलो. स्पेशल स्टेटस म्हणल्यार आज मेरेन फातोर्डेचो निग्लेक्ट जाल्लो आहा आनी फातोर्ड्यान कांयच प्रगती जावंक ना. लोकांक नोकऱ्यो मेळूंक ना फातोर्डेच्या. हे फातोर्ड्याक न्याय दितलो असले सरकाराक हांव सपोर्ट करता आनी सपोर्ट करचे पयलीं लोकां मदीं वचून लोकांक विचारून सपोर्ट करता. The paper projected me reverse side. It was just their mistake. Maybe at night before going to I think this was the last paper what they wrote before going to sleep. So they just turned the tables upside down. असे न्यूज आसले की काँग्रेस तुझ्या अगेन्स्ट वावरता. कितें खरें आसा? No, there are Congress leaders, top leaders from the Congress party. I clearly I can tell you because I have I have seen and I have heard top Congress leaders when I was campaigning also telling my supporters to work for the opposition camp. I can tell you. सांताक्रूज खातीर कितें प्लॅन आहा? There are lots. A lot of work is to be done. I think the journey has just begun. I have got equations with everyone. I am very good to everyone. I have got no ill feeling towards everyone. So I don't think. See, as far as work, ultimately is what one. Let us not. Elections are over. Let us not work for the people. Let us not go to see the party part of it. So I am here to work for the people. And ultimately, anyone who forms a government, they should think on that line that they should work in the interest of Goa, not interest of the party. सध्याचे ट्रेंड पहिले तुमकां दिसता काँग्रेस पावर येतली? No, I don't know. I have not even watched the TV and I was just keeping my fingers crossed. In fact, I was in a this thing. खूपशे काँग्रेस खूपशे बीजेपी सीट येयल्ले आहा. सो तुमकां दिसता काँग्रेसीक कितें बाद कितें वायट केलें काँग्रेसीची खंयची स्टेप चुकली? No, I think, see, I am not a Congress leader. I always say I am a worker of the Congress party. It is you should ask the leaders. And I always tell you. तुमचे मत कितें? No, I always tell you. Congress doesn't have enemy outside. Congress's enemy is the Congress itself. सगळे श्रेय म्हणजे मतदारांक म्हणजे मडकय मतदारांक प्लस म्हणजे जे कार्यकर्ते आसा ज्यांनी अहोरात्र म्हजे खातीर झटले, ज्यांनी भरपूर काम केलें, हांकां हांव श्रेय दिता. कारण परत एकदां थर्ड टायम हायेस्ट मतां घेवन आनी हायेस्ट लीड घेवन हांव निवडून आयला. आयज लोक ओपिनियन वेगळे तरेन करता. But anyway, it's an election. I won by 3,000 margin. Last time I won by 8,500. But anyway, I have to check where I have gone wrong. आणि जर खंय तरी वयर सकयल जाल्यार कित्या खातीर I have to find out what is the reason. Maximum MLAs who have lost the elections, they are blaming that because of you they have been losing this election. Babu Asgaonkar said this. I don't want to. Listen to me. I don't want to comment on anybody who has lost the election. I cannot be a godfather for everybody. I have to work in my own constituency. I believe that I have won. हांव जो जिखला, हांव जो डेव्हलपमेंट माझ्या परिसरान केला, जो हांवें त्या तरेचो डेव्हलपमेंटाच्या आदाराचेर, रोजगारच्या आदाराचेर हांव जिखला इलेक्शन. जे विक्ट्री आमची जाल्ली आसा, the whole credit of this victory goes to the people of Porvorim who have got me elected today. सगळे वारे बीजेपी वटेन एमजीपी वटेन धांवता आसतना तुमी अपक्ष म्हणून निवडून येयल्ले आसा. सो तुमकां कितें म्हणपाक जाय? तेजें श्रेय तुमी कोणाक दिता? आमच्या लोकांक, परवरच्या लोकांक who have worked tirelessly under all pressures, against all pressures. कित्याक जे tall leaders, so called tall leaders of all the parties, especially a leader like Dayanand Narvekar, in the last 4 days he forgot he was contesting from Aldona. He came to Porvorim and he was actually campaigning in Porvorim. Aldona शेणलोच. हांगाय ताका लोकांनी दाखोवन दिलें की तुका आनी हांगा खंय नाका तुजी गरज, तूं वच म्हणून हांगाचो. My immediate reaction would be that it's all over. I did my best. I worked hard. And whatever happened and whatever the results, it was up to the people. It's actually the people's mandate. They decide who they want. I did my best from my side. I'm just glad that I won, since most of the sway was towards the BJP. So I'm happy I just won for now. काँग्रेसीन रावन तन मन धन काँग्रेसची सेवा केली, काँग्रेस पक्षाचे कार्य केले, पण तांकां पक्षाच्या कार्यकर्त्याची कदर ना. हे आयज म्हाका तेंच्यान दाखोवन दिलें. म्हाका दिसता फुडें म्हाका दिसता तांकां कदर आसची ना कार्यकर्त्यांची. तुमी आतां अपक्ष निवडून आयल्या, सो तुमचो सपोर्ट तुमी खंयच्या वटेन दितले आनी तुमकां कितें दिसता कोण सत्तेर येवपा? भाजपा, मगो युती काय काँग्रेस? एक गोष्ट निश्चित सांगता,
की ज्या लोकांनी आमचो विश्वासघात केलो, ज्या लोकांनी आमच्या कार्यकर्त्याचेर अन्याय केलो, त्या लोकां बरोबर आमी केन्नाच वयचे ना. तुमकां सद्याचो ट्रेंड पळयत जाल्यार कितें दिसता, कोण सत्तेर येतलो? बीजेपी सत्तेर येवपाक शकता. सो बीजेपी जर सत्तेर आयली जाल्यार निश्चित आमकां आमचो तांकां पाठिंबो आसतलो. काँग्रेसीन हार मान्य केली. पक्ष इतलो मार खातलो अशी अपेक्षा नाशिल्ली. लोकांचो कौल आमकां मान्य आसा आनी पक्ष आत्मपरीक्षण करतलो अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो आनी खासदार शांताराम नायकान मिडियाक उलोवन दाखयलें. काँग्रेसीची विधानसभेत सकारात्मक विरोधी पक्षाची भुमिका आसतली अशेंय शांतारामान सांगलें. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत म्हणटा, आपले फुडारपणा खाला वेंचणूक लढयल्ली जाल्यार घडये परिणाम वेगळो आसपाचो. Goa Pradesh Congress Committee accepts the electoral defeat of the party in the elections to the Goa Assembly in all humility. We salute the people's verdict and will try to have introspection as to what went wrong. In the Goa Assembly, Congress will play the role of a constructive opposition and will contribute to the development of the state as a responsible opposition. Reasons are to be analyzed and the party will take some time to sit and analyze as to causes which led to this defeat. Within our party there are various views and these views were ranging from the figures that some people used to say will get 18 up to 25, but nobody expected, at least within our party, that we will get such a number. I must be frank in saying that. This was totally unexpected. One has to admit it's a very bad defeat. When we analyze mining issues, family raj, admitting new people from the other party. There are so many things which each issue will be analyzed and its impact will be analyzed. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोंय ह्या पाचय राज्यांचे विधानसभा वेंचणुकांचे निकाल मंगळारा दनपार मेरेन आयले. हातूंत पांचांतल्या 2 राज्यांनी सत्ता बदल जातलो अशें चित्र आसा. उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पक्षाक देऊन समाजवादी पक्ष सत्तेर येता. मणिपुरात काँग्रेस सत्तेर येता. पंजाबात शिरोमणी अकाली दल भाजपा युतीची सत्ता उरतली अशें दिसता. उत्तराखंडात मात काँग्रेस भाजपा सामके लागीं लागीं आशिल्ल्यान त्रिशंकू परिस्थिती आसा. गोंयांत काँग्रेसीन सत्ता वगडायल्या. जरूर मैंने कैंपेन लड़ा है और मैं आगे खड़ा था, तो जिम्मेदारी मेरी है. हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग लड़े थे, अच्छी तरह लड़े, मगर रिजल्ट जो आया इतना अच्छा नहीं आया. मैंने यूपी की जनता से वायदा किया था, चुनाव में किया था, कि मैं उनको गांव में, शहरों में, सड़कों पे दिखाई दूंगा, किसानों के साथ, गरीब लोगों के साथ दिखाई दूंगा, और मेरा जो काम है वो चलेगा. मेरी पूरी कोशिश होगी कि यूपी में कांग्रेस पार्टी को हम खड़ा करें और एक दिन हम वहां जीतें. आई मीन इट्स टू अर्ली फॉर अस टू गो इनटू व्हाई इट हैपेंड. One or two reasons are pretty clear. Organizationally, we are not where we should be in UP, so that's where a lot of our work is going to be. Certainly, I expect to have victories along the way, and I expect to have defeats. This is one of the defeats, so I'll take it in my stride. I think it will be a very good lesson for me, because I think it will make me think about things in a detailed way, which I like to do. जो विधानसभा चुनाव हुए, उससे एक बात साफ हुई है कि पांचों राज्यों में मेजॉरिटी लोगों ने यूपीए और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार, महंगाई, जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे थे, उसके खिलाफ अपना मत प्रदर्शन किया है. जो गोवा है, जहां कांग्रेस का शासन था और भ्रष्टाचार का महत्वपूर्ण मुद्दा बना था, उस गोवा में अभी तक हम लोग 26 सीटें जीत चुके हैं. हमारे अलायंस पार्टनर और इंडिपेंडेंट जिनको हमने सपोर्ट दिया था, और हमारी टैली पूरी 26 के तक पहुंची है, और ये भी बहुत अच्छी शानदार सफलता हमको गोवा में मिली है. और गोवा में विशेष रूप से
जो भारतीय जनता पार्टी पर एक लांछन लगा जाता है कि हम लोग माइनॉरिटी के खिलाफ है, इस बार गोवा में विशेष रूप से जो कैथलिक क्रिश्चियन जहाँ मेजॉरिटी प्रमाण में है वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता हासिल हुई है। कांग्रेस से ये राज्य हमने छीन लिया है और गोवा में 26 की मेजॉरिटी ये हमारे लिए बहुत अच्छी है। तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो। घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात। www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेरय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो। इतल्यान खबरांचेर हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट मिडिया। नमस्कार।